Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Mumtahanah. Silakan Maci dimulai. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم Tak ada wakop ya Maci? Tak ada wakop, tak ada tanda wakop, berarti Maci ulang dari wa'aduwakum atau dari aulia ya. Ulang, dorong ke belakang. وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق Kemudian, يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ihfanya kurang sedikit. Wa iyyakum ditahan juga Maci. Wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Lagi Maci. وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم Kharaj جهاد Maci. Kharaj. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي Iya. Wabtigo. وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ambil dari mana Wa ana boleh. Wa ana a'lamu. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Iya. Kemudian. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم Iya. Wa yabsutu. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. Boleh Maci, boleh. Madu wajibun tasil. Wa alsinatahum ikhfasapawi. وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Iya, wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Kemudian لن لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم iya. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Silakan. قد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء Bura'a gitu Bu. Maci.
Inna bura'a uming pendek u-nya ya Maci. Ya. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Bagus di sini ya Maci ya. Jangan sampai lupa nih. Bacanya kadang-kadang bingung bacanya gimana. Ilqalu liqaumihim inna bura'u minkum Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kemudian Maci, kafarna. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى Abadannya تؤمنوا. idhar Maci, jangan ditahan. Abadan hatta tu'minu. Iya. Ambil di mana Ustaz? Balik dari Malaysia aja Maci. Wabainakum. Wabainakum boleh Maci. Wabainakumul Wabai, jangan wabai ya Maci. Wabainakum. wabainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Hatta Hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la pendek. astaghfiran Laas. Ya Maci. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. Iya, laas. La, La astaghfiran. Boleh diulang. لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Iya. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Iya. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Bagus. Kemudian Maci, laqad kana lakum. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان Ikhfa, يرجو. limangnya banget ya. Setiap nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop, engnya banget. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Bagus. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Kemudian yang ini.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن Watuqsitu ilaihim. Ya innallah. إن الله يحب المقسطين Innama. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوا Wa وأخرجوكم jangan wa وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Bagus. Ya, terus ya Pak. Ya, terus Makcik. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار Ilal bukan illal, enggak ada tasdid. Fala tarji'uhunna ilal kuffar, bukan illal ya Makcik, tak ada tasdid. Fala. فلا ترجعوهن إلى الكفار Fala tarji'uhunna ilal fala tarji'uhunna ilal kuffar. Agak kakok di sini Mas ya. فلا ترجعوهن إلى الكفار Iya. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Banyak wanita tuh banyaknya pandai merumpi, ngomong sana ngomong sini, tapi tidak pandai baca Quran. Padahal banyak ngerumpi itu banyak dosa daripada benernya ya. Tapi alhamdulillah di sini sudah diajarkan ngerumpinya ngerumpi ikro, ngerumpi ngaji. Alhamdulillah ya. Walaupun mungkin kalian belum sepandai Maci, tapi pada akhirnya nanti akan seperti Maci. Alhamdulillah ya. Terus aja diulang. Maci tolong dibimbing mereka Maci ya. Kayak tadi surah-surah pendek itu bagus Maci. Biar menular kebaikan. Menularkan penyakit jangan. Menularkan kebaikan harus ya Maci. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maci terusin. وإن فاتكم Syai'un. شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم Zahabat ya. Fa'atul ladzina zahabat.
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Alhamdulillah Maci, Masya Allah. Maci jangan tinggalkan kami dulu ya Maci ya. Berikan ilmu, keberkahan, kesabaran Maci berbagi dengan yang lain. Mudah-mudahan Taklah Pak Ustaz. Maci sudah dikasih bonus. Rasulullah tuh kan 63, Maci 65, udah kasih bonus 2 tahun. Mudah-mudahan masih dikasih bonus 50 tahun lagi lah Maci ya. Jangan. Saya sekarang Jangan. lagi 4 sekarang ni. Kenapa Maci? Saya sekarang masih 64 lah, bukan Oh 65. 64. Oh iya 64. Berarti baru baru bonusnya baru 1 tahun ya, lebih dari Rasulullah ya. 64 namanya iya. Masih jangan jangan dulu tinggalin ya, bagi-bagi dulu ilmunya. Sayang nih, Masya Allah. Ya enggak apa-apa lah, 30 tahun lagi deh, 40 tahun lagi. Suaranya dah hilang itu Pak Ustaz. Kalau 30 tahun lagi dah tak ada sayanya pun. Iya, orang Indonesia tuh memang ya, nenek saya juga kemarin meninggal 76, kakek saya 72. Iya, orang Indonesia nggak ada yang jarang ya, jangan sampai 100 jarang. Tapi Itu. kan Pak Ustaz, nenek sebelah suami saya Iya, rasanya lebih agak. kenapa Ci? Nenek suami saya lah kata lebih agaknya umurnya meninggal. Oh iya iya. Itu Kan kan Ustaz, produk produk lama Ci, produk baru mah kadang-kadang 80, 70, 80 Ci ya. Yang lama-lama iya 96, 97. Iya. Maci mau 97 apa mau 102? Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini bukan kita yang nak menentukan umur kita apa kita kan. Iya betul. Ya kan kita berharap Maci berdoa sama Allah. Gitu. Saya Ya, doain semua, doain biar Maci 105. Oh, gitu Maci. Nanti didengar sama Allah. Gitu. Kita udah nggak ada, Maci masih ada gitu ya. Ayo Maci, berapapun ya Maci ya, yang penting berkah. Ya yang Allah berikan umur ya. Jangan umurnya panjang, dosanya banyak, maksiatnya banyak. Buat apa? Sebaik-baik manusia itu yang panjang usia, banyak pula amalnya, kebaikannya. Jangan banyak jahatnya ya Maci. Ayo buat Maci. kita semua kan. Iya Maci betul. Terusin Maci, udah mau habis nih Maci. Bagus. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat Ya. Iya, ya akal Maci. Ya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah. Agak susah nih Maci. Bacanya agak susah. Ayo. ya ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يشركن ولا mana ya Ustaz? Wala yaznina. Agak susah nih Maci. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن Iya. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان Bi. Ada Maci, ada bi-nya. Wala ya'tina bi buhtan. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن Iya. Wa arjulihin. ولا يعصينك في معروف Iya.
ولا يعصينك في معروف Finnya فبايع ikhfa. Fi ma'rufin. في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Sudah bagus, tapi mancing di sini nggak ada lagunya ya. Karena memang agak susah. Nih saya kasih lagunya ya, Uci ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikan 'ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznin. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر فبايع عين فبايعهن واستغفر لهن الله Innallaha ghafurur rahim. Nanti masih latih lagunya. Masih bacanya udah bagus, cuma tadi ketinggalan baknya Jabi Buhtan ya. Maci, satu lagi. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد Iya. قد يئسوا Nggak ada tanda من wakaf, Maci. Ada tanda wakaf nggak? Nggak ada ya. العدل Ulang dari qauman ghadiballah atau dari alaihim. قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس Kama الكفار ya isal, Maci. Kama ya isal. كما يا أستاذ Kama ya kama. كما يئس الكفار من أصحاب القبور Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Sadaqallahul azim. Terima kasih Maci sudah banyak mengajarin kami semua di sini ya Maci ya. Maci berikan kesehatan, keberkahan, panjang usia dan berkah. Biar bisa berbagi dengan kami di sini. Bisa berbagi tentang ketabahan, kesabaran, dan tentang bagaimana masih belajar dari kecil sampai sekarang 64 tahun masih rajin baca Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Majid atas waktunya. ya Mudah-mudahan sama tetap sehat. Iya, sama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.